السلام علیکم دوستانی عزیز سازن نازن سلامتی خوبه دخترکو پیش دخترکو ایش بینیم بو چخ خشروه کیرپیش نیتوه دوزی مودش دیگه دخترو مرحمت ایپک دا اومده ایپک اوریجینالش دا من ایتالیان کای ماتریالش به حد سبوکا کی خشرو دوخچم انا نموچم بینن چخ فاصون گلی مای دا بسیاری نموده میکوان اپای زمرد آوردگی بیاین 280 سومون بهترین نرخ از ایجاد چند تا رسبت اومدگی بینن اوریجینالش 280 سومونی مرامد رقمشون هست دستافکا خوین نویسن دستافکاتون میکنن این ماتریال به حد خشروه دخترو هیچ نمیشه و شوشتا میپوشن این خواهشمندو میتوانید با حضور تماشا کرده انتخاب کنن نویسن دستافکاتون کنن با یک مرتبه اومده خطون مقایسه کنن برای پیزمرته باوری دارم مخلطون میشوه منه رسویتکاش همش فسونه 12 رسویتکا داشته دخترو مرامت اینا نگاه کنید تلخ برگ سرخ بردوی فیستاشکوی خلاص همه رنگو هست همش با خوشروی کچستوشم دوخچم نگاه کنید سنگوشه چه سنگوش اوریجینالی فسونه بعد برندشم برندی مشهوره دخترو مرحمت ایم همه خیلی دخترکو اهمیتی انا شرفشم باری دوبای من 250 سومون شرفی تازه دیدن چه خشروچه ارگانزا گیپیور اوریجینال تازه دوبای انا بعد کامپلکتی چی بیژوتریاش стальное نرخش 180 سومون کامپلکت چالای ماشاءالله 80 سومون چالاشم فروشی اینه چالاش جداگونه دیدن این چالاش نباره ایش باشه جداگونه خلاص نویسن با معلومات بیشتر از خودشون پیدا میکنن دخترکو این مدل باشه باور میکنن از نرخ خودش دم ارزان شما ده اکسیا کرده پیشنهاد کرده استیان مرامت دیر نکنن به حد ماتریالش هم خوشروی مدلش هم اهمیتی چه مدلی فسونای من مرحمت نرخشون 150 سومون شدگی رسویتکا داره با من بیننده چه پپلینی میدونن چه خیلی بلمندوی بلسک داره ای خودش ایپک بلمندوی ایپک بلمندو بوده خوشروی پپلینی بهترین ای دخترو شوشتا میپوشن رزمیرو همش هسته ایره بینن خود دخترو ای پیش با بینن فسونی بعد اینا سنگوش هم نشون تیم سنگوش هم خوشروی خچم مدلش عجایبه با رسویتکاش نمیگن دختروی رسویتکا بینن همه نمود رسویتکای فسون در این مدل هسته 150 سومون نرخی همی یا دوخت خوزی همی کرتا پیشنیاد شدیسته حتما دخترکای خشرو بیاین جای اپای زمرد یا که نویسن دستافکاتون کنن رزمیرو همش هسته اینچونین شرفشون دوبایی 250 سومون هم این نمودشم بعد وایشون کامپلکت بیژوتریا همو 180 سومونی کامپلکت هم خشرو دیدن شرف بسیار دارن بیژوتریا بسیار دارن شما نویسین صورتش میپرتن انتخاب کنن خشروای شرفت واسه پیش به خشروتر نشون تیم دخترکو نگاه کنن این اوریجینالش دیدین من فسونش واه دختروی را بینن این خشرو این مدل کاری دستی داره دخترکو نگاه کنن چند تا رسویتکای 400 سومون من واریانتی توی روک دخترو بیچرنی واریانت به حد فسون اینو همش پشیفی دوبایان هم کرتای 1000 و چند سومره کپیش منه کاری دستی همش دیدن چه سنگوش هم توزه ایره هم سنگوش توزه هم ماتریالش خوشروی دخترو باید برامده مقایسه کنن بینن چند جوره نرخشان 400 سومون این رسویتکا داره با اینه دیگه مدلش هازی با دیگر مدل نشون میتیم اینه ایش نگاه کنن از دو طرفش هم خیلی ارگانزا اومدگه ای با دیگه مدل بهترین صفت بهترین مدل ایشم 400 سومه یا؟ آها اینم 400 سومون این رسویتکاش بینن رسویتکای فسون داره رزمیرو همش هست دخترو باوری دارم پیسانتون میبیه با ای پیش بیاین انا بعد سرخ داره سرخش میبینن عجایبه تای ایره بینن خیلی من بگاتی بایی گفتی گپا من مرحمت 400 سومون مدل فسونی بعد این ای پیش با ما کارای دستی شخص نشون میتم بینن سنگوشون همش سواروفسکی سنگای تازه دخترو با اومده یک بار ختم بینن
духтаракои кирташа бинен иқафасонак и доингай ипеки доингой оригиналш ғавсош марҳамат 250 сомон буд ҳозир 200 сомон шидагай ази чанд расветкай ҳозир дигар расветкошам нишон метем ина хоҳишмандо размеро ҳастай кадомиш дар кора иқа бу расветкои хушру дорае диден ҳамиқа расветкош фасон ҳамаш хадавой размеро ҳаст 200 сомон шидагай аксияда дер накунен духтаро ҳатман биёен айпеш бобинен инчунин шарфо ҳастай шарфора гуфта будем ина бобинен 250 сомон оригинал дубайский бижутерияшам ҳамихел 180 сомон мана биёен бо айпеш бинен духтаро боварӣ дорум мақбултун мешава хоҳен нависен доставкатон мекунанд хоҳен омада бурушуно тамошо кунен духтарако нигоҳ кунен киртаи дубай беҳад фасон модели дубай тозашай ина марҳамат пашриф аҷоибот нархаш чанда ира новинкара 400 сомонай бо арзон меша саб букаки хушру тобистонда меша пушен мана 400 сомонай бо арзон мешава ина бинен стилиш чӣ қадр фасонакай марҳамат хоҳишмандо метавонед анами киртаи хушрура аз ҷои апаи зумрат харидорӣ кунен бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза сеюм қаторҷои апаи зумрат беҳтарин модело доранд кирта бисёр аиҷада ина нигоҳ кунен баъд шарф ҳам доранд шарфошон нархошон 250 сомон оригинал дубайш ана бижутериям ҳаста чӣ хеда дигар ваём диден наворо бижутериям доранд мана марҳамат аҷоибот анай кирто бошад турецкиян духтаро чанда расветка доранам расветкошам хушрӯй бад вайшам хушрӯй качестваш бинен тоза турки материалаш вишивкадор бо кори дастӣ дора нархаш чандсмай нархаш 350 буд 300 скидка кардагӣ аксияш дагай 300 сомон кардаган нигоҳ кунен духтаро ками кам мондагай марҳамат 300 сомон ҳатман биёен бо айпеш худтон бинен качествашам зурай бад стилшам аҷоибакай бинен оқе мана марҳамат хоҳишмандо апай зумрада нависен бо шумода мефаҳмонанд ва духтарако нигоҳ кунед инами киртаи фасона арзон кардан бо чанда расветка дора вишивкадор ина бинен охи ягон ҷо рафтанда беҳтарин вариантай 150 сомон кардаган ино 400 сомон будан вақте ки нав омада буд духтаро 400 кам набуд ина марҳамат пашрифи дубай ҳозир 150 сомон шидагай дер накунен ина айпеш бома шумода нишон метим ҳамаш вишивкаяй паплинаш белмандои ғавси хушрӯ ҳатман биёен ина расветкоша бинен размеро ҳаст 150 сомон и хели нарх ягон ҷода нест тамошобино ҳатман омада айпеш тамошо кунен ё ки нависен доставкатон мекунанд ва духтаро инами кирто аксия шидаганам қа хушрӯвай ки ино 300 сомон будан ҳозир боша аксияда 150 сомон шид марҳамат ҳатман биёен айпеш бо бинен материалошо арганзаяй мана бинен материалоша сангошон сваровски тозаяй мана дар тобистон ба ҳазур мепӯшен саб букаки хушрӯван аз ҳисобе ки размер мондагӣ нест арзон кардагиан 150 сомон баъди болопӯшора бинен духтаро чӣ қадр хушрӯвай болопӯшошон оригиналошай духтарако ҳам метражниҳои оригинал дора ҳам духтуш фасонай нархи ино 250 буд ҳозир боша 180 сомон шидагай ина гилоша бинен чӣ қадр гилои фасон дора марҳамат каседа дар корай болопӯши оригинал шифон сабукак ҳатман апай зумрада нависен рақамошон ҳаст ё ки биёен айпеш бинен бурушуна бинен чӣ қадр хушрӯчанд 180 сомон гулои фасони бар и абаяра бинен чӣ қадр хушрӯвай духтарако беҳад абаяи фасонай боӣ нархаш 300 сомон шидагияй аҷоиботай нигоҳ кунен чӣ қадр багати метоватанада мана санго ҳама сваровски худаш пашрифи дубай ҳозир айпешам нишон метем нигоҳ кунен охи чӣ қадр духтуш фасонакай ҳатман духтаро 10 намуд расветка будай ҳозир нами ранго мондагай неке мебиёяд дигар рангоям ҳатман апай зумрада нависен баъд анаи болопӯшошон хушрӯвай ана ё 180 сомон остин калташ остин доруш мана двойной шифон фасон нархшон 180 сомон шид диден
همین خوشروی پیش اینا کسانی که بالا پوش میپرسید پیش اپای زمرد بیاین هستای بالا پوشای خوشرو بسیاره با حضور تماشا کرده انتخاب کنین. دخترکای کرتاش ببینین این قفسونک ای دوینگای ای پکی دوینگای اوریجینالش قابسوش مرحمت 250 سومون بود هازی 200 سومون شدگی ازی چند تا رسویدکای هازی دیگر رسویدکوشم میشون میتیم اینا خوشمندو رزمیرو هستای کدومش در کره ای قبو رسویدکوی خشرو دورای دیدین هم رسویدکوش فاسون هم مش خداوی رزمیرو هست 200 سومون شدگی اکسده دیر نکنین دخترو حتما بیاین ای پیش ببینین اینچنین شرف هستای شرف را گفته بودم اینا ببینین 250 سومون اوریجینال دوبایسکی بیژوتریش هم خیلی 180 سومون منم بیاین با ای پیش ببینین دخترو باوری دارو محبوبتون میشوه خواهین نویسین دستافکتون میکنن خواهین اومده بروشنا تماشا کنین دخترکا راس پراداژا قسمی دوست داشته ما وسمو 100 سومون کردگن انا می نمود کرتورا بینن خشتوگیشه پاپلیناکی فاسونی اوریجینال دیدن 100 سومون اینای مدلش هم ماش 100 سومونی دخترو رقمشون هست در روی اکران نویسین دستافکتون کنن خواهین بیاین ای پیش بینن بروشنا ببینین جدا هم پاپلین است هم ارمانسکی شولگ است چند مدل کدوم شکی میگیرن 100 سومون اینا ببینن خیلی خوشروانی کرتو خیلی نرخ یگان جدا نیست دخترکو انمی کچستو فقط در جای پای زمرت 100 سومون مرحمت ایش ببینن ایش دفعه سونای همه همینا 100 سومونی دخترو مرحمت اینا کرتای پشتگی خچونم هستای من نگاه کنین 100 سومون رزمیرو بیاین ای پیش خطون بینین یا که نویسین میفهمونن تونا بعد این کرتا بینین فاسونیش دخترو و پلاتی را بینین کوری دستی ای ویم 100 سومون شدگی دیدین ایرا بینین با 100 سومون کدومش که گیرین 100 سومون اینجا در انتخاب خیلی زیاده نویسین با صورت میپرتون بعدا میتونین انتخاب کنین خلاص دوستان عزیز با همین نوار امروزای ما جمع بست میشود خیر سلامت باشین.